Halo guys, selamat siang guys. Kita berada di Hotel Santika guys, menerbangkan drone mini guys. Cuacanya redup guys, hujan. Oke guys, kita langsung terbang aja guys, drone-nya guys. Kita pakai speed 2 guys. Cuaca hujan guys. Mantap guys. Mantap guys. Melawan arus. Oke guys, klik. Klik. Oh mantap. P3 guys. Waduh keren. Wush, garang kali guys. Melawan angin guys. Wow, kenceng kali guys. Mantap. Wow. Landing lo guys. Landing. Oke guys. Terima kasih guys. Jangan lupa like and subscribe di channel and then Oke guys.